Ćao likr, ajmo se švercat po parci. Evo ovo isti intro. Kao Pikrt, zbudi se. Simba! Nice. Glavo, ovo je čak i nice. Je, zapravo stoji. Najveći turist. Kada vidiš tu ogromnu plavu torbu, ne? Najveći Vidi ga. turist. Gledaj onog dedića tamo. Can I exhale for a minute? Can I get this out in the open? Can I sit? I onda Pikrt. Ova beba se okupala u tim balonima, ne zna kaj je snašla. Ovo je dosta lipo. Ja bi išao napraviti u krug gore. A? Mislim da ne naplaćuju ulaz ovdje. Lik, ovo tu vrijedi više od cijelog Gornjeg grada. Aj baš. Slon ko banko. Ali to je mamut, to nije slon. Jel onak smiješ u to ili ne? Jes ga ispipko, ha? Gledaj, gledaj mu usta. Ali to te pocuclja kod ništa. Ej, to je fake. Gledaj Pokemone tamo. Jao, kako je ovo romantično. Gledaj koliko ima čamčića. Air manji puno. Easy. Galebovi su ludi. Kolena borba Pokemona, kad gledam. Lude patke. Spotno sam ih. Kola teta. Kaj ti radiš ovdje doma, gledaj ga. Jesi iz neke kesediljice. Lik, ja je vidio kvadracilu, jevde. Kvadracilu. Secretovu. On si je uzeo neku salaticu. Pa gledaj, ovak izgleda fino. Na kameri, ja. Da. Luka je uzeo krumpire neke. Aj, pa ti imaš problema. Znači, ludi Pikrt mi je čapio sve što sam imao za jest. Ja sam krepo i došao u raj, vidio. Vidi teno sa skoliozom. Aj, Pikrt. Ajde, samo reći La Sagrada Familia. Jel znaš uopće reći Sagrada Familia? Sagrada Familia. Familia, da. Pa close. Please. Reći je 5. Rekla je oko 8 i rekla je da ne mora mijenjati jer ide taksimetrom. A moramo zapravo s ove strane. I ti mi želiš reći da to nije višlje nego kad je slapno dugačko. Gdje pa gledao kud je to? Znači duže bi ti trebalo da prohodaš od ovog kraja do skroz gore nego od mene do njega, on je na početku sela, ja na kraju. Jao, našli smo španjolske piramide. Da tu fotku oči. To je brutalno. Ovo je samo jako dobro. Ajme, kako ovo dobro. Gotovo, Luka, gotovo. Easy. E da, i... To je to. A da. Kuš, ako šupne baku onako u glavu, to ma nijam za video. Opa, Aj, sad si ga dobio. Frajer je sam sebi najveći neprijatelj, doslovno. A i baka je isto sama sebi. Zašto je to tako veliko? Španjolska, to jest Barcelona, ti je Zagreb 2. Ovo ti je naša katedrala, sam next level i dalje se radi. Ludi Pikrt si našao neke frendove. Frajer influencer u Barceloni. Doslovno. Luka snima, kako je frajer, snima ovog frajera, kak priča s ovim ljudima koje je Luka htio snimat i Sikrt snima mene. Našli smo Pikrtovog prijatelja
Na YouTube-u, frajer je bio u Hrvatskoj. Sad sam se sjetio ko je taj lik. Ko? Jesi ga vidio prije? Onaj frajer koji je gol hodao, se sjećaš? Onaj kad si skroz gol skidao. I zašto ti družiš s njim? Ovdje Pikri ti izgubio sjećanje od prije 2 mjeseca. I tu radi neke čudne nudlce, na neki svoj čudnovati način. Otkriva mi zabranjene tehnike rađenja nudlca. Dajem ti ocjenu 2. Ne daješ jer nisi probao. Ajde. Pa dosta dobro. Daj ocjenu. 2. A ljudi Gakko.